باش خوندەکارن هێژە ئیرۆ ئەم گەهان وانەیە پێنجا ji beşa çara ji pirtûka zimanê Kurdî arafa pênca waneya me jî sirûd e. Sirûd li ser amê nanpêj. Apê nanpêj yani em ê li ser pêşeya nanpêjiyê biaxivin. Sirûdek helbestvan Yûnis Behram nivîsandiye. Em ê vê helbestê bixwînin û em ê ramana di hundirê wê de nas bikin ku li ser pîşeya nanpêjiyê ye. Kesê nanpêj sibehê zû ji xewra dibe yan jî hîn roj derneketiye, hîn dinya şev e ew ji xewra dibe û hevîr amade dike. Çima kesê nanpêj zû ji xewra dibe, çima bi şevê radibe? Hîn got yani alem giş dixew deme ew ji xewra dibe. Ji bo dema got alem ji xewra bibe sibeha zû herin nanê xwe bînin ji nanpêjiyê ku nanê wan amadekirî be ji bo taştê. Ji ber vê yekê kesê nanpêj bi şev ji xewra dibe ji bo ku nanê xelkê hazir bike. Em ê werin sirûda xwe bixwînin bi hev re xwendekarên hêja û em ê wê şîrove bikin. Apê min nanpêj e, karê wî pir dirêj e. Bi şev radibe serxwe, dike kar û barê xwe. Ard û avê tev dide, hevîr ji wan çê dibe. Paşê tev dike girêk, tenik dike wek mirêk. Hevîr davê nav agir, sor dike germa kevir. Paşê ra dixe bi dar, ew nanê germî taza qet naçe ji bîra me. Apê min nanpêj e, bala wî pir dirêj e. Weke ku hat diyarkirin di helbestê de xwendekarên hêja ku apê nanpêj yan jî kesê nanpêj dema ku ji xewra dibe hevîrê xwe amade dike, dike girêk yani dike girover û wan hevîran wan giroveran rast dike, dike dibêje tenik dike wek mirêk, tenik dike û rast dike ji bo ku di hundirê nanpêjiyê de li ser germa kevirê wê sor bibe û bibe nan û amade bibe ji bo xelkê û bixwin. Ev kesê nanpêj me got taybetmendiya karê wî ku bi şev ji xewra dibe. Temam waneya me ev ê xwendekarên hêja li ser nanpêjiyê ye û kesê nanpêj. Em ê werin wateyê peyva, peyvên di hundirê helbestê de di hundirê sirûdê de ê hinekî zehmet em ê van peyvan şîrove bikin. Peyva destpêkê dibêje nanpêj. Nanpêj çi ye? Kesê ku nan dibêje. Peyva destpêkê nanpêj. Nanpêj kesê ku nan dibêje. Nan dibêje. Yani nan ji me re amade dike ji bo em bixwin. Peyva di duwa xwendekarên hêja dibêje girêk. Girêk yani girêkên hevîr ya jî giroverên hevîr. Dê helbestê de hat diyarkirin paşê tev dike girêk. Yani piştî wî hevîrî çê dike û amade dike ard û av li nav hev dixe û hinek xwe piştî wê wan wî hevîrê got amade kiriye dike girêk, dike girover. Em ê bêjin girêk yani girover. Girêk yani girover yan jî girikên hevîr. Ji wan girêkan bêjin girikên hevîr. Em ê werin peyva sisiya bi hev re nas bikin. Peyva taza. Ew nanê germî taza. Taza yani nû. Yani nû ji nanpêjiyê derketiye. Peyva taza tê wateya nû. Taza yani nû. Ev jî peyvên nû bûn me wateya wan diyar kir. Em ê bi hev re herin guftugoya waneyê. Guftugoya waneyê di rûpela 113 de yê xwendekarên hêja. Em ê bi hev re rûpela 113 vekin û pirsê wê bixwînin. Pirsa destpêkê dibêje di kar de çi taybetmendiya apê nanpêj heye. Temam. Taybetmendiya apê nanpêj ku bi şev ji xewra dibe. Pirsayekê bersiva wê
كو آبي نان بيش بشف جي خورا دبا يعني هركز كاري خوا سبهي دس بيدكن يعني سبهي زو عالم قشتكش خورا دبن ودرن كاري خوا لي كسي نان بيش بشف رادبا كاري خوا تمام تايبت من دياوي أمي بنفيسينن كو كاري خوا بشف دست بيدكا وبرساد دواد بيجا كنجي كار وباري خوان دكا تمام كنجي كسي نان بيش كار وباري خوا دكا ديسا مشيرو بكر وما قوت بشف برسفا برساد دوا بشف أمي هرن برساس سياد هفرة جارة سربكن برساس سياد بيجا بريا آواكرنا نان بيش جهي جبو دسخستنا نان چه دهات بكار آني تمام شبوغو أمنان بدست بخن شبوغو أمنان چه هكن چه دهات بكار آني بريغو نان بيش جه چه ببن بري دايكي بري دي تنور ولسر سيلان نان دي بيجان أمي بيجن تنور وسيل شبو نان دهاتن بكار آني تنور وسيل ناني تنوري هبو وناني سيلي هبو دهاتن بكار آني شبو بدست خستنا نان وانا ياما بقشتي لسر كاري نان بيجي بخونده كارين هيجا كوچاوا نان چه دبه نان دبنگها خوده جي جنم چه دبه جنم يقوش سنبلادت كما دبه آرد أو آرجي دبه هفير آرد و آفيل ناف هف دخن دبه هفير وان او هفيري كو آماده کرنه دکن گریگ یا جی دکن گروور وان گروور جی تنک دکن بشرا دخن نان پیشگهی ده لسر كفيري السور او نان او هفير ادبا نان و آماده دبش بخارني از گیام داویا وانه یا خو خونده کارن هیچا سپاس دکن بو تماشا کرنه هم بمینن بخیر و خوشیه ده